Retanare Musalia Mudavadi ria kuigira kihitano-ini gia 2022 ria ya kuriga higatho wake kuhone abunge kuma gicua-ini anyitanira na munini wa President William Ruto. Ukiririkana Musalia niwe wendekithirio ni ndudu ya athuri kuma Western ukanatetera giturwa giki. Suleiman Dori ni mbunge wa Msambweni. Ikiwa Raila Amolo Odinga ndio alikuwa kinara wa NASA na aliweza kushikana mkono na Uhuru Muigai, ikiwa Mudavadi na Ruto watakaa wajenge nchi, kuna shida gani? Musalia Mudavadi, nafasi yako iko, tushikane pamoja na Ruto 2022 tuunde serikali. Mutapanga wenyewe, hatusemi ni wewe au ni yeye. Kaeni muamue, mtuambie njia ndio hii. Kurigana na tetia ya gutire kigiriria o giothe kigikorwo ri muhiga kuri Musalia Mudavadi kunyitania na William Ruto. Tetia makiuga Ruto ni onanetie utongoria murugereru kumana na uthii wa nambere uria atwarite gicua-ini umwe wa mwari waki wa mafarafara. Kama ni William Ruto amezunguka Kwale hapa, within 1 month amezunguka kama mara 4. Sasa sisi tutaangalia anayekuja akitusaidia ama tutaangalia wale ambao wanangojea siku ya kwisha ndo waje. No abunge aria manyitaga mbaru Musalia Mudavadi matogorete ni mubunge wa Lugari Ayub Savula nimekire gajaritana riri makiuga riri tiria mbere manahithirwo kadi. Sisi tunaelewa 2022 kucheza game. Mimi ni mtoto wa mtu mkubwa sana Kenya hii, hata ameshinda Uhuru. Baba yangu ni retired village elder, lakini ningangana na nikafika penye niko kama mjumbe. Wewe baba na wewe mzee maskini, sisi tulale kwa ule mwenye ana ujuzi wa kutusaidia. Niko na lengo la 2022 na nitarudi tena kumuomba na kuzungumza na nyinyi, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Na macio magithiaga na mbere jikaniro ya mĩario nĩ ĩreyumĩria kĩng'ang'a-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Matungu kaunti-inĩ ya Kakamega gatagatĩ ka gavana Wycliffe Oparanya na ũrĩa warĩ Senator Boni Khalwale makĩũrania gũkuruhanio kwa ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Evans Kidero roboti-inĩ ĩrĩa ĩrĩga kũrekererio nĩ Capital Market Authority ĩkuruhania Kidero na ũici wa mamirioni ma mbeca kambuni-inĩ ya Mumias Sugar rĩrĩa arĩ mũrũgamĩrĩri mũnene Khalwale akĩenda Kidero aikio ngono. Gũkũ nake Oparanya akiuga kunyitwo gwa Kidero gutigũcokia bilioni 17 thirĩ wa kĩganda gĩkĩ. Mtu mwenye alimaliza Mumwasi Capital Markets Authority imekubaliana na mimi kwamba anaitwa Dr. Evans Kidero. Oparanya, uhababu president. In the same strength you have rangi kura ya president, use the same strength to fight for Mumias Sugar Company. Hamujui shida iko wapi. Hata ukichukua Kidero ufunge saa hii na factory haiendelei, utakuwa umefanya nini? Utafunga tu na toke au akufu huko aende. Hiyo itakuwa imesaidia watu wa Kakamega. Dereti ya Mumias Sugar Company yokite kiumia kimwe kuma mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũngania wa igoti John Njeraine mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya kũrutithia mawatho mahĩtũkie nĩ mbunge wĩra kuga nĩ kũrĩ na maabitha kĩarĩ manyitania na rũgamĩrĩri wa Mumias gwĩthema kũrĩha igoti na kũrĩa cukari makĩhũthĩra makambuni mangĩ na rĩtwa rĩa Mumias. Ngiribotira Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.